عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Алла таалам жардам менен бүгүн биз Нурул Баян деген китептин улантабыз. Бул китеп жалпысынан окуганды үйрөтөт, жазганды үйрөтөт, туура окушту үйрөтөт, тамгаларды кошуп акыр барып Куранды шар кенен окуп калганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз тапшырмалар берген Абдуле, Мариям, Абдурахман бүгүн сабакка катышпай калды. Бул жерде окуу жана көңүл бур деген. Ушул беттеги окуп жана көңүл бурабыз. Сөздөрдүн чыгышы, тамгалардын кантип айтылышы, тамгалардан айырмалары, ушулордун баары практикада кетет. Анда оку, Абдулла. Бери микрофонго жакын туруп. ركع وسجد. Шашпа. ركع وسجد. دخل وجلس. Койдур мен неме белгим койбоппун го. Ойбой, бул эмне болуп калды? Так, азыр номерини. دخل وجلس. مسك فنظر. قانت فذكر. زرع وحصد. عرف وكتم. Коф эмесе, каф. Мариям. Шашпай окула. حلف فصدق. سأل فعرف. Саала деген эмне? Саала деген суроо деген, сурасаң билесиң деген. Сурады жана билди дейт. Саала ва фаарафа. Ошончо илимде эмне кылыш керек? Сураш керек, суроо бериш керек, уялбаш керек, тартынбаш керек. Гараса фанабата. Гараса деген эмне? Экти деген, фанабата өстү дейт. Гараса фанабата. Эксең гана аласың, экпесең жок. Ошондой эле аракет кылсаң натыйжа болот, аракет кылбасаң эч нерсе жок. Халака фаразака. Ха эмес, хо. Халака фаза. Фаразака. Басата فوهب. فوهب. عبد فشكر. قفز فوقع. عبس وبسر. Абдулла. قرأ وكتب فنجح. Ката. Шашпай. Туура оку. قرأ. Шашпай, үнүң чыгарып. Qara. قرأ وكتب فنجح. Көрсөңөр, беде бүт фатха менен окуганды үйрөтүп атат. Qara wa kataba fanajaha. Окуду, жазды жана ийгиликке жетти дейт. Qara. Окуду. Kataba. Wa fanajaha. حكم وعدل فصدق. حكم وعدل فصدق. Бүт фатхаларды үйрөтүп атат. قطع ونشر فصنع. طحن ونخل. فعجن. Мумтаз. Мунун баары фатхалар, фатха тамгаларда. Кийинкини ачабыз. 14-тө. 14 таштыңарбы? 14-тө эмнени үйрөтөт экен? Бул жерде касраны эми жана фатханы үйрөткөнбүз, а болуп окуганды эми и болуп окуганды үйрөтөбүз. Бул жерден да көңүл бурабыз. И, би, ти, фи, жи, хи, хи, ди, ви, ри, зи, си, ши деп. Мен артыма кайталап окугула. Соси. Доди. Тоти. Доди. Аи. Гоги. Фафи. Коки.
Kaki. Kaki. Lila. Lila. Mima. Mima. Nani. Nani. Hiha. Hiha. Wavi. Wawi. Yiya. Iya. Yayi. Yayi. Tiba. Tiba. Nabi. Nabi. Gib'a. Ria. Doti. Doti. Көрдүңөр жана фатха эмес беле эми жалаң касрага практика кылып атабыз. Окучу Абдулла. Эмнеден баштап? И, би, ти. I, B, T, C, G, H, H, D, Катуураак. D, Ви. Z, R, Z, C, Ş. Мариям. So, si, do, di, to, ti, zo, zi, a, i, go, ri, fa, fi, ko, ki, ka, ki, li, la, mi, ma, na, ni, hi, ya, wa, Hiha. hi, ha, wa, wi, yi, ya, yi, ti, ba, na, bi, ri, a, do, ti. Мумтаз, жакшы. Кийинки бетти ачабыз. 15. 15 ушулбу? Селтишне, Бу да эмнени үйрөтөт? Эми жанагы ийлерди кошконду үйрөтөт экен Абдулла. Мариям. Кошуп. Чогуу окуйлу же ар ким өзүнчө окуйсуңарбы? Практика кылып. Абдулла ок. Ya, İsa. Бул Я Иса. Я Иса. Бул хамза, үзөт. Я Иса. Habito. Habito. Atiha. Oy. Atiha. Болады, Atiha. Atiha. Wathiqa. Wathiqa. Wajila. Wajila. Rahina. Rahima. Rahima. Bakhila. Bakhila. Qadima. قدم حذر حذر حريص حريص حزينة حزينة آسفة آسفة خشية خو خامس خو خشية خشية نصيبة نصيبة راضية Rodiya. راضية راضية خاطفة Экиге бөлүп окугула. Кийин башка бирөөдө кайталап окуган жеңил болсун. Бирде бөлүш керек да ушуну. Халыя, халыя. Мариям оку. حاضية حاضية لعبة لعبة نعيمة نعيمة ساغبة ساغبة حفيظة حفيظة بقية بقية بكيمة بكيمة علم علم سمع سمع حنيق حنيق عهد عهد عوير عوير ركب ركب سعيد سعيد شرب شرب ظفر ظفر. Көрдүңөр, бул жерде фатха менен касраны не кылдык? А менен ийди практика кылдык да, окудук. Жакшы, кийинки бет. 17, Бул жерде деле ошол касра, дагы деле ийинин эми бир аз сөздөр узарат да. Мындай сөздөр узарып, жана 3 эле тамга менен кетип атса, эми кээде 4 тамга кошулат бу жерде. 16 сиз бир бетке эме окудуңуз. 16. 16бы? Дохикабы? Дохикадан баштап, Ой, ким келди бияктан? Эфир болуп атканда. Кайфа тынч тур, биз сабак өтүп атабыз. Абдулла, оку. Окуй бер, Абдулла. Мариям окуйт. ضحك ضحك مرح مرح عمل عقل عقل حيي غضب خجل جهل Jahila. جهل Abdullah.
أذنا Katura. أذنا ألفا ألفا Elhamdülillah. يرحمك الله صاحبة صاحبة عنيتا شاعفة شاعثة رقيبة داكنة صائبة كئيبة بشيمة خصيبة داسمة صديئة ناضجة قاطب قادمة لاضية ناغصة لاغبة نائلة داهشة Meryem. جانفة دافئة Bu Hamza he? ظمئة Dafi'a. دافئة ظمئة بريئة Sözdürdü ular. Emi 17. Oku Meryem. سميعة نشيط حميدة بريقة كميحة عقيلة إرامة فئة مئة هبة وذري ورقي صفة وهيمة حليعة دليحة Abdullah. Şaşbaya böyle. Sohibaka. Şu Türk sözlüğünden getir. صاحبك بيدك قبالك فتوفيق وقاعتي Ha? وقاعتي Vakaati. ففازع تبعك ووارث بيده بعصام وراثتي لأهاب عقبه لحبط قدمك وعنتي Bugün şu menen bütüreylü. Mo akırkı sözünü oku. Fatiha kasra menen praktik eken. Şunu akırkısın. Men artman kaytalagıla. Atosa fahamida. عطس فحمد Rakiba ve radifa. ركب وردس Radifa. Bari'a feşekara. برئ فشكر Sakata fesalima. سكت فسلم Zekara fehaşiye. ذكر فخشي Fahime ve alime. فهم وعلم Kerihe ve sahita. كره وسخط Abdullah oku. كره وسخط Rakada feta'ibe. ركض Feta'ibe. فتعب Marida fesabara. مرض فصبر Hafida fekaviye. حفظ فقوي Amile ferabiha. عمل فربح Ferabiha. فربح Ta'ime feşebi'a. طعم فشبع Abdullah. Ta'ime feşebi'a. طعم فشبع Qaytalaysın araya öydün жақсылар үшін. Fariha fadahika. فرح فضحك Abdullah. Fariha fadahika. فرح فضحك Naime ve amine. نعم وأمن
سهر فتعب سهر فتعب قعد وشهد قعد فشهد وشهد صدق فربح صدق فربح çok koysar niye ek başka صدق فربح صدق فربح كذب فخسر كذب ها abla oku كذب hata كذب كذب فخسر ана жалған айтты утулду дейт жалған айтты кыйроого түштү дейт көрдүм адам жалған айтса эмне болот экен бактысыз болот ийгиликсиз болот жакшылык болбойт деген сөз содака фарабиха чынчыл болду жакшылыкка жетти дейт ийгиликке жетти дейт ана валия фаадала фаамина ولي فعدل فآمن ана فولي فعدل فامنا ولي فعدل فامن علم بك فأذن لك علم بك فأذن لك абдулла тура эмес окуп атасың оку кайра علم بك فأذن لك أكل وشرب أكل وشرب فحمد ولبس فحمل окуп алыпсыңар үйдөн абдулла ушуларды окуп кел дедим эле 19 бетке чейин فحمد ولبس فحمد ولبس ولبس وخرج لعمله وخرج لعمله эми 25 бетке чейин окуп келгиле даярдап эңки эфирде жакшы окуй тургандай кылып булардын баардыгы көрдүңөрбү мына просто жакшы окуш үчүн кайталаш керек фариха фадахика наима ва амина сахира фатаима тилиңерди көндүрүп кайра قعد وشهد صدق فربح كذب فخسر ولي فعدل فأمن علم بك فأذن لك أكل وشرب فحمد ولبس وخرج لعمله тилди көндүрүп көп не кылыш керек кайталаш керек кайталаганда жакшы болот окуганыңар туура тамгаларды билип атасыңар эми кошуп окуганда көп тилди көндүрүп кайталаш керек бүгүн ушу сабак менен чектелели иншалла эмкиде кудайым буйрса